Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite Hroniku Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Sedmi međunarodni naučni skup na temu hrvatsko-srpskih odnosa održan je u mestu Golubić. Na ovom međunarodnom i naučnom skupu, koji već 9. godinu za redom okuplja profesore, političare i naučnike iz zemlje, regiona i svijeta, ponovo se razgovaralo o aktualnim problemima manjina i njihovom položaju u nematičnim državama, ali i o konkretnim predlozima za njihovo efikasnije rješavanje. Ne samo pitanje granica koje svake uređene dve susedne države moraju da reše, nego i pitanje i povratka izbjeglica i pitanja pronalaska nestalih, ali i rješavanje osnovnih manjinskih pitanja. To je upotreba jezika, pisma i tako dalje i tako dalje. Dakle, neka od tih pitanja su ostala apsolutno nerešena, u nekima je bilo pomaka. Ono što nas posebno brine jeste što posljednjih godinu, dve dana ti odnosi stagniraju. Specifično skupa u Golubiću je uspostavljanje institucionalne i političke saradnje manjinskih zajednica Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Iako se već godinama sve temelji na dobroj saradnji manjinskih predstavnika, obe zajednice se i danas susreću sa nerešenim osnovnim statusnim problemima. Pitanje nestalih i ubijenih u ratu, komemoracije, povratak stanovništva i vraćanje imovine, pravo na jezik i pismo u nematičnoj državi samo su neki od njih. Konkretno ću reći da je nekada mešoviti međudržavni odbor između Hrvatske i Srbije čak i razgovarao i u svojim razgovorima, odnosno svojim sastancima, se pozivao na neke od ovih razgovora i ovih zaključaka koje proizađu sa ovoga skupa ovdje u Golubiću. Nažalost, toga je sve manje, ja bih rekao, zato što i u Hrvatskoj u datom ovom političkom trenutku neke stranke jednostavno ovu tematiku koriste da bi destabilizirali vlast i da bi jednostavno došli ili preuzeli vlast u Republici Hrvatskoj. Zato mislim da su dosta bitne ove teme i ovakvi razgovori i malo je ovakvih skupova gdje se može razgovarati o tematici problema Srba u Hrvatskoj, povratka Srba u Hrvatsku i problema Hrvata u Srbiji. U okviru ovogodišnjeg seminara predstavljen je i novi zbornik radova kao rezultat prošlogodišnjeg dijaloga i značajna građa za unapređenje odnosa između dva naroda i dvije države. Veliku pažnju privukli su i studenti iz Srbije i Hrvatske, koji su na seminaru prvi put učestvovali u sklopu ljetne škole. Tu imamo studente iz Srbije koji nikada nisu bili u Hrvatskoj. Imali su ozbiljne predrasude i razgovore sa roditeljima da li treba da dođu ovamo i oni su na sreću promenili mišljenje, ohrabrili Srbe koji žive ovde. Neki Hrvati koji studiraju u Zagrebu ili na nekim drugim univerzitetima, prvi put su u jednoj sredini Zagore u kojoj žive Srbi i oni su se upoznali, družili, sklopili prijateljstva i dali nam na neki način put i smernice šta treba dalje da radimo. Održavanje 7. naučnog skupa u Golubiću zajedničkim radom organizovali su Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje iz Novog Sada, Udruženje za povijest, saradnju i pomirenje Golubić, Grad Obrovac, Srpsko narodno vijeće iz Zagreba, Zajedničko vijeće opština iz Vukovara, Nacionalni savjet Hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, Komesarijat za izbjeglice Republike Srbije i Fond za pomoć izbjeglicama Vlade Vojvodine. Na ovom naučnom skupu razgovaralo se i o pravu Srba u Hrvatskoj na upotrebu maternjeg jezika i pisma. Povod ovih razgovora bila su protekla dešavanja vezana za ćirilicu u Vukovaru, a potvrdu da je ova tema još uvek aktualna dobili smo već početkom septembra, kada su dvojezične table na malobrojnim državnim institucijama u Vukovaru ponovo bile na udaru stožera za odbranu hrvatskog Vukovara. Ćirilični natpisi na tablama oblepljeni su hrvatskim zastavama na godišnjicu razbijanja tabli, odnosno na takozvanu godišnjicu pločopada, kako su ovu akciju nazvali njeni organizatori. Na novu akciju stožera reagovali su i predstavnici Srba u Vukovaru. Smatramo da je ova aktivnost potpuno neprimjerena i nepotrebna u ovom trenutku, imajući u vidu da imamo odluku Ustavnog suda koja reguliše ovu materiju, ovo pitanje i sasvim sigurno treba ostaviti institucijama da to pitanje i reše na način na koji to bude bilo moguće, a pre svega zakonito. Osim toga, ovo je aktivnost koja nije nova i
U tom duhu je ovo udruženje i do sada delovalo i apsolutno čini se da nastavljaju sa širenjem atmosfere netolerancije i nepoštovanja pripadnika srpske zajednice koji žive na ovom prostoru. Lepljenje ćiriličnih tabli reakcija je stožera na odluku Ustavnog suda o odbijanju referenduma o ćirilici. Međutim, određenim odlukama Ustavnog suda nisu zadovoljni ni predstavnici Srba. Ustavni sud nije olakšao nimalo situaciju i nije ponudio zaista neko konstruktivno rješenje koje bi bilo na dobrobit i grada Vukovara i njegovih građana, a naročito pripadnika srpske zajednice, imajući u vidu svrhu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i posebno uvođenje dvojezičnosti u ovom slučaju. Znači, teško je predvidjeti, treba očekivati sasvim sigurno da će dvojezičnost egzistirati u nekakvom budućem periodu na ovom prostoru. U kojem obimu, na koji način, dakle sa kojim pravima, to je zaista jako, jako teško predvidjeti. Nakon novog udara na dvojezične table ponovo izostala pravovremena i primjerena reakcija nadležnih institucija. Nadležne institucije, kako to inače biva, deluju dosta inertno. Ne bih rekao da ne mogu proceniti niti da li je to namera ili šta slično, ali sasvim sigurno evo i u nekoj doglednoj budućnosti i sam ću sa ove pozicije zahtevati od nadležnih državnih institucija da uklone one natpise koje na institucijama, na njihovim institucijama, dakle na tablama ne trebaju da stoje. Nalepljene hrvatske zastave sa određenih institucija su u međuvremenu skinute, dok na pojedinim zgradama one stoje nekoliko mjeseci, s obzirom da ovo nije prva ovakva akcija stožera i njegovih simpatizera. Ja sam kao predstavnik dužan poštivati zakon, znači ako se kod mene nalijepi bilo što preko natpisne ploče, ja sam dužan to ukloniti i vratiti ploču u prvobitno stanje da ima onaj sadržaj koji je zakon propisao. Što se tiče drugih institucija gdje su bile naljepljene, to bi prepustio čelnicima tih institucija da postupaju kako misle da treba. Ja mislim da postupam pravilno i po zakonu. Iza stožera su najavili nove akcije i sastanke sa još nekim organizacijama, a sve bi trebalo, kao i prošle godine, kulminirati 18. novembra kada se u Vukovaru očekuje dolazak predstavnika vlade i predsjednika Republike Hrvatske. Nova školska godina u Republici Hrvatskoj počela je 8. septembra. Među prvacima Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije nešto više od 200 onih koji su nastavu pisali na srpskom jeziku i pismu. Kao i u većini škola u ovom kraju, i u Trpinji je običaj da svi učenici prvog dana nastave idu u crkvu na molitvu pred početak nove školske godine. Nešto manje od 100 učenika, koliko ih pohađa nastavu po modelu A, odnosno na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u osnovnoj školi Trpinja, selo je zatim ponovo nakon letnjeg raspusta u svoje školske klupe. Veliko uzbuđenje vladalo i među prvacima, koji su se na ovaj veoma važan dan u svojim životima upoznali sa novom učiteljicom i direktorkom škole i usput pokazali šta su naučili u vrtiću. Ova školska godina početak nas jako veseli jer vidimo decu u velikome broju koji su raspoloženi za dolazak u školu. Ono što nam je posebno drago da se broj učenika već godinama nije smanjivao, tako da smo upisali 12 prvaka, što je za našu školu jedan dobar broj. Prošle godine smo imali 11, ove godine 12, tako da eto, taj broj učenika u našoj školi se kreće oko 100. S obzirom da mi nemamo učenika putnika, da su sve to učenici iz našega sela, koje je relativno malo, zadovoljni smo. U gradu Vukovaru ima 62 upisanih prvaka u nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u 3 osnovne i 2 područne škole. Reč je o školama Siniša Glavašević, Dragutin Tadjanović, Nikola Andrić, kao i područnim školama u Sotinu i Lipovači. Broj dece nešto je veći, ali približno isti kao i prošle godine kada je upisano 57 dece. U osnovnoj školi Siniša Glavašević upisalo se 20 prvaka, a prvog dana škole učenici starijih razreda posvetili su im priredbu i priredili dobrodošlicu u svet školaraca. Kulturno-umetnička manifestacija Silašijada održana je ove godine po 8. put. Pred publikom u ovom mestu predstavio se domaći kud i nekoliko gostujućih društava. Silašijada je i ove godine u lokalnom domu kulture okupila mnogobrojne meštane koji su pratili ovu kulturno-zabavnu manifestaciju. Organizator je, kao ih prethodnih 7 godina, bilo domaće kulturno-umetničko društvo Zora. Kao prvo, htjeli smo sačuvati naše običaje, tradiciju, kulturu srpskog naroda koji živi ovdje. Da se ne zaboravi. Koliko znači meštanima jedna ovakva manifestacija?
Pa znači puno. Čim je nas toliko puno u samom KUD-u, znači puno. Vidjet ćete sami po broju publike večeras, po odazivu, po broju ljudi koji nam pomažu zapravo u samom poslu, organizaciji i svemu tome. Puno, zaista. Ali svega toga ne bi bilo da nemamo financijsku pomoć, a mislim glavna i osnovna sredstva su sredstva opštine Šodolovci i sredstva Vijeća za nacionalne manjine. Po prvi put u Silašu je nastupilo Srpsko kulturno-umetničko društvo iz Krepšića. Tradicionalne pesme izveli su gosti iz Šapca, članovi pevačke sekcije KUD-a Zavičaj Banija. Silašijada je prepoznatljiva i po tome što se na njoj, pored narodne igre i pesme, mogu vidjeti i scenski prikazi starih, danas gotovo zaboravljenih običaja. Poseban aplauz domaće publike dobili su Stevan Karan i njegov unuk Dimitrije Vladić, koji su izveli pesmu o Silašu. Deda je napisao reči, dok je unuk komponovao pesmu u kojoj se govori o postanku sela kojeg su osnovali solunski dobrovoljci i koje je nedavno dobilo i svoju crkvu. Pjesma obuhvaća upravo i crkvu, i potomke, i solunce, znači ceo period od postanka sela do današnjih dana i za buduće, ima poruka i za buduće. Poruka moja jeste da ostanemo ovde, da ne idemo nikud odavde, da pevamo pesmu Bože pravde. To nam preci u amane daše, nek je nama ono što je naše. Na manifestaciji su se predstavile i članice nedavno osnovanog udruženja žena Seoska idila iz Ade, koje su na ulazu prikazale svoje ručne radove. Za narednu godinu najavljeno je da će Silašijada biti održana u letnjem periodu na otvorenom prostoru i uz još veći broj učesnika. Uzgojiti psa vrhunskog kvaliteta cilj je svakog kinologa. Potvrda da su u tome i uspeli dobija se na izložbama pasa. Jedna takva održana je prve subote septembra na krajnjem istoku Hrvatske. Specijalka, odnosno izložba retrivera, organizovana je po prvi put u Dalju sa potpisom Hrvatskog retriver kluba. Ideja, zahvaljujući kojoj je ovo kinološko nadmetanje u blizini Osijeka i održano, potekla je od dugogodišnjeg odgajivača Labradora. Specijalne izložbe za kinologe uvijek imaju posebnu draž. To je izložba nacionalnog karaktera, znači retriver kluba Hrvatske, specijalka, što znači da na njoj sude isključivo sudi specijalisti za te pasmine. Ona daje se prednost tim izložbama zbog tog razloga što sude odgajivači tih samih pasmina i uvek više vrede. Inače, ovdje ima puno ljubitelja i uzgajivača pasa, ali eto, ideja je potekla od mene, pošto imam odgajivačnicu, pa sam ja bio inicijator. Kinologija u Dalju ima dugu tradiciju, te i podrška ovom dešavanju bila velika, posebno od strane Hrvatskog kinološkog saveza. U Dalju ima puno dugogodišnjih kinologa, a tako je godinama, koji su članovi našeg kinološkog društva Osijek, odakle ja dolazim, i vrijedno rade u kinologiji. Zato je ovo jedna vrsta nagrada za njih. Postoji tradicija, postoji kinologija i bilo bi jako lijepo da ona zaživi baš i u Dalju. Mi iz Kinološkog društva Osijeka dajemo maksimalnu podršku, a hvala Bogu vidimo iz ovoga da je i Hrvatski kinološki savez stao iza organizacije ove izložbe, a vjerujemo da će u buduće biti tako. Bila je ovo izložba međunarodnog karaktera. U parku na obali Dunava ocenjivale su se sve vrste retrivera, pristiglih iz odgajivačnica širom Hrvatske, Slovenije, Srbije i Republike Srpske. U najvećem broju izlagani su labradori. Mnogi odgajivači posvetili su se isključivo uzgoju ove rase. Labrador je možda i najsvestraniji pas. Koristi se za, pored toga, znači izložbe kao kućni ljubimac, koristi se u lovu i izuzetan porter. Koristi se sve više, da kažem, u policiji, u vojsci, znači za otkrivanje droge, eksploziva. Koristi se također u medicinske svrhe, znači za određene hendikepirane osobe tipa slepilo, deca koja, da kažem, su ometena u razvoju. Zašto su labradori jedni od najpopularnijih rasa na svijetu? Radi jednostavno tog njihovog temperamenta, dobroćudnosti, privrženosti vlasnicima, dobroćudnosti i nježnosti prema djeci. Imaju masu raznih funkcija u svrhama službenih pasa, lovački psi i tako dalje. Stvarno su svestrani.
a pored toga ima i divan karakter. To je možda opredeljujuće. Pored iskusnih kinologa, u ring su svoje pse izvodile i mlađe generacije. Mnogi u svet kinologije zakorače kao hendleri, odnosno vodiči pasa. Oni koji se cene znaju kako u ringu da istaknu najbolje kod psa ili vešto prikriju male nedostatke. Prvenstveno ja treba da budem mirna, što neke nisu. Treba da ga postavljam. Zavisi, različite rase se drugačije postavljaju. Labrador treba da je ispred tebe, gledate on, gledaš ga ti. U Daljskom parku okupili su se pre svega ljubitelji pasa, a zatim odgajivači i takmičari. Poznata imena u svetu retrivera Željko Perko iz Hrvatske i Silvana Vučković iz Srbije na prvoj izložbi održanoj u Dalju ocenili su ukupno 38 pasa. U Dalju su se sem kinologa isti dan okupili i naučnici. Nakon međunarodnog simpozijuma u Beogradu, grupa naučnika iz Srbije, Belgije i Kine posjetila je Kulturno-naučni centar Milutin Milanković. Srpska akademija nauka, podržana od strane UNESCO-a, svakih 5 godina organizuje međunarodni naučni simpozijum u Milankovićevu čast. Ove godine on je održan u Beogradu od 3. do 5. septembra. Na simpozijumu su učestvovali ugledni srpski i svetski stručnjaci, naučnici, akademici i univerzitetski profesori, koji su predstavili aktualne rezultate svojih istraživanja u domenu upravljanja vodama, u tranzicionim uslovima i pod dejstvom klimatskih i drugih globalnih promjena. Jedan deo te naučne družine posjetio je 6. septembra i rodnu kuću Milutina Milankovića. Nakon 5 godina neka poznata lica su tu, među njima apsolutno znači najjači, to je gospodin André Berger, akademik, veliki naslednik i slednik Milutina Milankovića, i gospodin Fedor Messinger, koji je akademik Srpske akademije nauka, koji su ovdje već redovni gosti. Milutin Milanković bio je začetnik danas veoma aktuelnog naučnog područja sa kojima se usled klimatskih promjena suočava čovečanstvo. Glavna tema je bila šta se događa sa snabdevanjem vodom, padavine se menjaju, oluje i tako dalje. Tako to nam je bila glavna tema. Isto tako šta možemo da uradimo tako da znamo bolje na regionalnom planu šta će da bude i šta možemo da naučimo iz paleoklime, ono što je Milanković radio. Šta po svojoj prilici će se nam se događati u budućnosti. Milankovićev naučni rad je velika inspiracija iz akademika iz Belgije André Bergera, koji je u svetu poznat i kao nastavljač njegovog dela. I discovered the work of Milutin Milanković in 1968. Rad Milutina Milankovića otkrio sam 1968. i od tada me on nije napuštao. Proučavao sam sve što sam mogao. Nažalost, ne govorim i ne čitam srpski, pa je to bio jedan od problema, ali ljudi odavde mi pomažu. Aleksandar Petrović, Fedor Messinger i drugi iz Srpske akademije. Uglavnom sam radio sa Milankovićevim sinom, Vaskom, ali on je umro i nije mi ostao niko drugi. U društvu načelnika Vesića uvaženi gosti razgledali su Milankovićevu kuću i postavljene instalacije. Autor tih modela, profesor Aleksandar Petrović, gostima je objašnjavao kako modeli funkcionišu i šta predstavljaju. Uz već pomenute ličnosti iz sveta nauke, u Dalju su bili i stručnjaci iz oblasti paleoklimatologije i geologije iz Kine. Veće srpske nacionalne manjine grada Osijeka proslavilo je u svojim prostorijama krsnu slavu, Veliku Gospojinu, praznik kojem je posvećen i pravoslavni hram u ovom gradu. Svečani čin slavskog osvećenja obavio je osječki parok protojerej Stavrof Ratomir Petrović u prisustvu mnogobrojnih zvanica. Slava ove organizacije bila je dobar povod i za promociju razglednice Osječki gospojinski karanfili, autora doktora Milorada Miškovića, inače i predsjednika Veća srpske nacionalne manjine Osijeka. Na Veliku Gospojinu su u Osječkoj crkvi svete beli i crveni karanfili. Bele karanfile taj dan osvećene u crkvi nose oni koji imaju pokojnu majku, crvene karanfile oni koji imaju živu majku. I mi smo htjeli dati jedno obilježje očuvanja kulturne tradicije i naše nacionalne zajednice, ali i samog grada, jer je taj običaj, kako je zapisano, rekao sam, iz 1718. u kontinuitetu postoji do danas. Po posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine Srba u Osijeku ima nešto više od 6700, dok ih je samo 10 godina ranije bilo 2000 više.
Veće srpske nacionalne manjine je jedno od malobrojnih organizacija koje okupljaju Srbe u ovom gradu. Tokom godine ovo veće, koje broji 15 članova biranih na neposrednim izborima, pokreće nekoliko akcija i inicijativa, a najsvežije su inicijativa za podizanje Srpskog kulturnog centra u gradu i postavljanje biste Milutina Milankovića. Velika nam je želja da u rondelu velikana u Osječkoj tvrđi na jednom slobodnom postolju gdje nije postavljena bista se postavi bista Milutina Milankovića kao svjetski poznatog naučnika koji u Osijeku poznato je završio gimnaziju i što nije poznato ili je manje poznato da je u Osijeku položio osnovnu školu i to u srpsku vjeroispovjednu školu. Prostorije Veća srpske nacionalne manjine u Osijeku nalaze se u zgradi nedaleko od Velikog Gospojinskog pravoslavnog hrama, u kojoj se nalaze i prostorije ostalih nacionalnih manjina koje žive u ovom gradu. Tokom nedavne antićirilične kampanje, tabla na ulazu u zgradu, koja je ispisana latinicom i ćirilicom, bila je 5 puta na udaru vandala i od tada je sama zgrada pod video nadzorom. 4 puta je skinuta, jednom je bila premazana. Svaki puta su ponijeli zahtjev policiji, svaki puta je vršena istraga i svaki puta smo se obratili gradu i moram reći da smo naišli na svu podršku kod gospodina gradonačelnika koji nas je podržao, odmah su ploče zamijenjene, da bi onda konačno sve stavljeno pod kamere. Borba za očuvanje nacionalnog identiteta Srba u Osijeku jedan je od najvažnijih zadataka Veća srpske nacionalne manjine, kako bi srpski narod, koji se u pisanim dokumentima u ovom gradu prvi put pominje 1534. godine, opstao i u budućnosti. Proslavljeno je 250 godina kako je u Bijelom brdu položen i osvećen kamen temeljac crkve prenosa moštiju Svetog Nikolaja. Povodom ove godišnjice na svečanoj liturgiji 31. augusta u ovoj crkvi okupio se veliki broj vernika. Gradnja pravoslavne crkve u Bijelom brdu započeta je 9. augusta 1764. godine, polaganjem i osvećenjem kamena temeljca. Ovu svetinju podizao je narod i to u doba Marije Terezije, kada su dozvole za izgradnju pravoslavnih crkava teško dobijane. Tad je bio mitropolit Beogradsko-Karlovački Pavle Nenadović, koji je se grčevito borio da dobije dozvolu za gradnju crkve u Bijelom brdu i crkva je sazidana za 3 godine. Znači 24. aprila 1767. godine je postavljen krst na oltarskim delom, gde se taj krst i dan danas nalazi. Crkva prenosa moštiju Svetog Nikolaja rađena je u kasnom baroknom stilu i danas je zadržala prvobitan oblik. U najnovijim ovom događanjima koje se ovdje dogodili, hvala Bogu, crkva uopšte nije oštećena ni spoljašnost, ni unutrašnjost, tako da verovatno je to, da kažemo, možda i milost Božja. Svud okolo su padali granate, bilo je tu svega i u fudbalskom igralištu i ovdje u baštama, ali ovdje u crkvi nije. Iako nije rušena, crkva je pretrpela izvesna oštećenja i tokom 250 godina postojanja vršene su popravke. Posljednja obnova izvršena je 1998. godine, kada je urađena kompletna fasada, krov i na toranj postavljen novi krst i jabuka. Najzahtjevnija popravka je bila u 20. vijeku, kad je 1941. naš narod nasilno pokršten i ova naša svetinja bila pretvorena u rimokatoličku crkvu, ikonostas razbijen, ikone odnesene u utvrđu i to je bilo za vrijeme ustaškog režima. Obnovom i restauracijom crkve 1959. godine unutrašnjost je oprana od katoličkih premaza iz 1941. Uz postojeće ikone naslikane su nove. Hram prenosa moštiju Svetog Nikolaja bio je i ostao mjesto duhovnosti i sabiranja pravoslavaca. O svim crkvenim većim praznicima, bogorodičnim i praznicima gospodnjim posjeta je na zavidnom nivou, a tu spada, da kažemo, Božić, Uskrs, duhovi, preobraženje, Spasovdan. Tad je crkva i posebno je crkva posjećena ovdje za Svetu petku, 27. oktobra i na sve bogorodične praznike. Crkva je jezgro, crkva je jedina čuva naš nacion, jedina čuva našu nacionalnost i tu se slobodno osjećamo. To je pravoslavlje, to je srpstvo, to je svetosavlje. U čast žive crkve i naroda proslavljeno je 250 godina od početka izgradnje Bjelobradske crkve. Nakon svečane liturgije i kulturno-umetničkog programa, druženje nastavljeno u dvorištu pravoslavne svetinje. Prema posljednjim crkvenim podacima, u Bjelobradskoj parohiji postoji 397 domova koji primaju pravoslavnog sveštenika i 58 domova rimokatoličkog
katoličke veroispovesti, a ukupno je 1167 pravoslavnih vernika. Fond za pomoć izbeglim, raseljenim i prognanim licima vlade autonomne pokrajine Vojvodine donirao je manastiru Oćestovo u blizini Knina mašinu za izradu voštanih sveća. Na ovaj način pokrenuta je jedina proizvodnja sveća za pravoslavne vernike širom Dalmacije. Mašinu za izradu voštanih svijeća vodstvu manastira Oćestovo igumanu Heruvimu Đermanoviću uručio je direktor Fonda za pružanje pomoći izbjeglim, prognanim i raseljenim licima vlade Vojvodine Radomir Kukobad. Budući da Dalmatinska eparhija nema svoju proizvodnju svijeća i da ima problem kako da vernicima obezbedi, naravno da su i molitve i svi običaji u okviru naše crkve vezani za korišćenje sveća. Ona simbolizuje božansku svetlost na, ajde da kažemo, posredovanje ljudi iz opštine Kistanje, kao i drugih ljudi sa područja Knina. Mi smo prihvatili molbu iz manastira da pomognemo upravo na taj način, jer smo uvereni da je to najbolji način u ovom trenutku u okviru raspoloživih mogućnosti da se pomogne i crkvi i vernicima, odnosno povratnicima. Program pomoći povratnicima počeo je da se realizuje prije 7 godina sa ciljem da se podstakne ekonomski održiv povratak. Zbog loše finansijske situacije u zemlji, sve manje donacija kojima fond raspolaže i sve veća vjerovatnoća da se očekivana pomoć uskoro znatno smanjuje. Mi smo jako mnogo nade polagali u regionalni stambeni program. To je program koji su napravili 4 bivše Jugoslovenske republike, sada samostalne države, koji je prihvaćen i podržan od strane Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Obezbeđena su i značajna sredstva. Na donatorskoj konferenciji u Sarajevu 260 miliona evra je obezbeđeno za realizaciju ovih programa. Međutim, ta konferencija je održana 24. aprila 2012. godine. Danas je kraj avgusta 2014. godine. Znači više od 2 godine, i to značajno više od 2 godine, a da umeđu vremenu nijedna porodica nije zbrinuta i ne mogu biti optimista ni kada je u pitanju potpuna realizacija tih programa, a ni kada je dalja pomoć izbjeglicama, imajući u vidu sve ovo što sam napred rekao. Iako je povratničkim porodicama u Dalmaciji, pa i samoj pravoslavnoj crkvi, svaki gest pomoći dobrodošao. Prednost imaju donacije, čije će dugoročno korišćenje biti od koristi većem broju stanovništva. Ispred čitave eparhije Dalmatinske, zahvalnost predstavnicima fonda iz Vojvodine, izrazio iguman manastira Oćestovo Heruvim Đermanović, istakavši kako će mašina koju su dobili biti u službi svih pravoslavnih vjernika širom Hrvatske. Ona će se koristiti isključivo za proizvodnju voštanih sveća i to je i osnovna i jedina namjena i osnovna ideja s kojom smo krenuli. Znači da se time bavimo. Sad nam je sljedeća faza nabavka repromaterijala za proizvodnju i onda posle toga ćemo, ako Bog da, već za 10-15 dana pokušati da napravimo prvu turu sveća koje će svakako naći svoje mjesto kod naših vernika. Nakon nabavke repromaterijala i udruživanja sa lokalnim pčelarima, što bi rezultiralo obostranom koristi, prva serija voštanih svijeća trebala bi biti gotova već početkom septembra mjeseca. Uz prelepe kadrove iz Dalmacije i Kondorov let u izvođenju Daliborke Malenić, pozdravljamo vas za naše sljedeće emisije. Hvala na pažnji i uživajte.